First of all, the Lisu times the akashamwa benishiwa. Nga mi excellent score mawa nga mi only opportunity tima gulama but the Lisu times ko bi akashamwa benishiwa. Zai nga minye ade junisa ngawa ngwana ba minye ngilifo ngawa ngwana nye shidika kwa shichidi kwa tiaso nga se alagalega jenyu to tsukuni koku kwa ngwana nye miao kwa seni sozu de biu ngwana abani uli hu lo shingawa zai ngwa seni sozu mani nyu tama kwa jo hi tama kwa da deni Gulf Middle School Primary School kwa oli cha miao kwa bilo pidi ik kwa bang kwa suhu shingawa zai kwa jo tiku kubu ni Gulf Higher Secondary School miao kwa ko tao jo tsin tama kwa jo lo shingawa ngwanye tinima kwa naliniji oli so shingawa apart from tuitions and school oma the chance naliniji self study oli kwa oli yushingawa oma ni tinyu consistently oli so shingawa oda ngwanye oli tuition te mu betani accountancy and economics tinyu shimadeni tuition yuso so shingawa hopefully ma lu zai ngwanye online ko ju YouTube channel ko ju oda website ko ju oli resource ma oli was materials ma je de ma guides oli reference books ko ju oli e-books ma oli download easily social wa de oda oma ko ni nga reference ko cha zi de mani accountancy te oli chao shi nga oma ni ⓘꓬ𝓽 was one commerce view may just commerce every commerce student prefer ⓘꓬ𝓽 ada omana ka just ngawa ze YouTube channel ko ni Sunil Panda sir ini jama do ini YouTube channel ge fa da ide institution ge ma ju ngawa da o ini ni ole beda de ba hafung wa ma chi da hafung wa ma ta to khulu be hada hopefully ma da ji really syllabus ma only completely for the na hafati ma bi really revision only ego only uje chi chadong wa da aji only commerce student only so bi only ti master ni shinga be duwa oda nga go ma de prefer is ni ma da do juli ame so juli only online ko ju ni only so nga be duwa only nga Ngwate jimani accounting and finance wa nga undergraduate mag bachelor of commerce in accounting kwa only apply emotion oda nga de kwa Patkai Christian College private autonomous college in Dimapur kwa only zawai se amani only so kwa Ni sutana ta so ni ta kwa bi kota kwa bi tsuta kwa bi tsutita oli tsunita oli nebe primary aji oli de segni shedoma oda setsni shedoma ni yu am sini soma tiji kwa kota kwa bi oli tsuta tsunta tita kwa bi hita oma de kugni shedoma ni juma wote yu Lisu de you saw the ma ajini only conceptual base kwa only sudo yi bedama ti unity you teli beda diba beda teli ni ma meza in the cha sa to kwa ti buhi only ti fumani only mani akhe avoid ina to shinga wa bedama only situation ma only ina to shige jwa only ma ina to shige jwa only na ba ti mani only you conceptual based fundamental only ti fuma de you cha has basic dishi only ha da ni you am chane only la na ma kwa competitive exam ma shi dishi la nga mi o ma kwa you only e bu ji na zai de ke su zo li ba lo shinga wa be de ma o bu de ju conceptual based kwa only gi zu su na lo shinga wa only ti ke ge ni sha se ge ni sha be de ma
제 아무티 그 베니시도 많이 요 도서도 마 아니 제스와 노 아니 제스와 어머니 메터 마다 베도마 노 소도 마 오죠 아니 치 아포 요도 발라 오마스 메터 땅아 베도마 오 고마포도 요 아무 제 쓰다고 비츠리 다고 기라소 비우츠니 오마데 세그니 샤도마니 요 아시 스트링 거기에 디바베당아니 commerce background ko junga wa da commerce background so de segni shadomani you am so gyatani oli am youtube channels ko joli suwa betani sunil panda this youtube channel jo omani jijina maro shunga wa medo je ngai be ku lama le be sunil panda ini oli tebabeda hafo ngwa ma da to ko be ngwa ma chadang ko hamade to ko be ha da example ko ha de to ko da hi hamate ni syllabus ma completely fulsa say haputi mama ni oli revision oli chado shunga wa da ide coaching oli jo shunga wa da coaching go ma da le tilli oli paid ni mabala su de oli yi jamu ja so ni ma do shunga wa de da especially ngali interact oli janna wa jo oli communicate ya ho shunga wa da yi na ko oli jijina mado shi commerce background so de oli ti yunga wa be da ini jina ne be mado shi aji subject wa da za aji shi provide oli youtube channel ma wala be ma commerce especially commerce da ze am ko be books te mu be tani oli ngani ts guri wa oli prefer yu shunga wa da am online ko jo materials ge e-books za ka download is oli sunanga to ju oli vu ma cha be ma only financially ate only shada tani only iga to shunga wajana jwa tani je commerce arts view ni only oma temu ngate idea ni ma jo only ge oma ko ni only NCERT based follow is gitani oma de enough ta bu nga beduma nga only jadza oma de ni ola je science ma de betani science ma de ni am physics wala besa ke only famous ke yo oma oyuma da oyuma ni akajina ma do shingo ide app gudi ma platform jo physics wala app be oma ko ge ide free ko jo JEE IIT ni bu ore ge ju nga ide course ma da paid course ge jo oma ni lito ko jo ikhu ko oli shi ju nga akha chip ore ko jo ore education service provide is nga wa ini ada oma ko oli yuwetsu be do ma oli IIT JEE needs oli jagason da am suba be kula wale be tsi ta wa tsi ta ge so ni tsi ta wa jo shi ju ha be ge je na zi mo mo tsi ta ma je mo mo su we tsi be do am la na ma kwa no ari na kala o ma ni ti ma wo je decide kala ma mainly commerce da ze arts wo ge da ze mainly ma ni science wo na wa be do even IIT JEE need already for job but o ma bi ni tsi ta wa je li conceptually aji clear up is gita so only clear up I balo shunga wa ma de ni o ma pu do only ji set words le do da am science books ti mani only fingertips based NCERT based ko shamu ti ma only tu job IIT JEE ni aji shibu da ma ni am you library ko miao ko library ge jo da ko gi so prefer yi ta nga me da only only seg do mane only je jonga guri nga miti ko de na se ne da yu am ko bu su ne so de je only tik be ta ni she do mane ji na set le be do ma yu shimi do dulana yu se ni so ma go ju yu shimi do dulana only set le yu jo ma wo ti yu a ji ste only ke ni shi wa ti ni jo da yu li so mi ge ji ga chi ngo oda yu ti yu so ni so ma go ju mo ti go chi lang bi only ngulu da ngo so yu jo ma wo ti yu ji set le code de timuri kwa tiama yu liso shi yu se ni su se tia so te se gani she de man yu da go kwa ni o sa te di se ni su se na ka lo ze yu abama ni fa ma kwa bi se ni su se na ka lo ze yu se ni so ma kwa bi yu she ni do chi te bala na ma te jo ma wo
mi jumao e buset la nama yu shu kwa bi tele ya ija teni ule akhe ju no bedwa ole tik ole jango ze yu jumao ti yu akhe set jile yu la nama kwa yu shu mi du la nama ni yu seni su swa di ngalo ze gwa bodo ti yu akhe set so set jile bedwa te kwa bedwa hasu chammo